Ki khubor ka bate se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi, ninwan ramangi hakerdob ying jongpi. Tylli Dukan kemudian hayo Tura, West Garo Hills District. Kila kelada pay, hadi bit leading, kibakalang kila Bamduh yakini Dukan, pada kijing dia jing thiet, kemudian hapo Dukan. Kakum kijing tiap berayo lom lai thu bagan kijing plu jangini Dukan, kila jia haka kan rodrik urasau, arajar pausau, hakapor kemulai kijing main step. Pada keding, lak bentem biang por, dekat kijing po jai kali pelipding, jangkatan fire and emergency services, kemudian hatura. Hakan kijing jia, option meneran menu-menu berminsau, pada kijing sedang jang keding, ampala setiap bentip, hendrai la subah bakal lak bendai dekat kijing thut jang boarding elektrik.